eskugarwariye mbara City South twadulenga mukache mutsasire mu abakiri bujyango twatwine batayibita tuseme kwa hostinga aba boda mbamba kwate one information ya mane munonga updates ebagamba ngo aba reliable no tunga ba boda kandi of course twante kwatejezo kache musasa kintu kino shonga Pepsi niyo tukunywa no ba sponsors bitu ebyemizano nyesiga oinamani twego mu studio mpango mbaze kweta abantu banja na hostinga today n'icyo kutangaza kusanga aba boda tubagira ati mu boda United Mbara City hati no bibuza mbiza abato mu rugongo cyo kwizira mu rugongo turemezano nabo kugira ngo hati tuno muzano go mu kago gwa mane munonga gwa timu ya TV West abakoze amuna n'aba boda Mbara City yona the oro Mbara City yona sabatuzana Independence Day ebiro mwenda byo kwezo ku 10 so cyora kure deba ngo mazima wasakurikiza package yibatwinire kandi kigenurane kiya ukubasakura ngo aba boda this time by time byemezano nizatarikana na chairman kandi banza mu congratulating mutabarusia ahabwa karuki yatsingire akakatera bundi mpungu abuko bakagira ngo yasinje natakarebe kago mu rembo konka ausatre wezi ko no ndemo go basingire kongo bushangwa akakwereka mani munonga so nakwakira Sadias of course yajo amazina gona na abaremba na TV West tubone kuza kwakira mutayi witondiza wabare munonga nimbanza no kusima TV West ahabwo kubasa kumanya ngo boda ino mugasho murundo gwe kora mutawo nomu nengasho umurumo gwe kwana bagezeho kugura recognizinga kubasa kutumanya mutubase kwatagana kurunji nawe ndukamya ninjya kutera pato nyenda kweterere goro konka nimbamya ngo zo kwita variantonde kana ichati mu kugira ba boda owen wazansa utakaza kuleta abandi bantu abakinjaji nabandi konka wachono ya timu icucumare so amazina no kunda Sadias chairman boda bwambara City kandi enkunzi y'abantu arukunda abantu be umumbera yo no Burundi no mbubi so nuwo bwire wo kugira ngo boda yabase koreka intaranta yayo erukwatagana TV West akapira akarabeho Independence Day ya webero kuri cyumunango bamara chairman wa Sadias we no Mbara City muri kugitambara municipal abo kubano wa mugaranso mushaka bo mani munongera igenda ino mutayi wo kwa telebyemezana ko no chairman ka president konka departments za winaba kwamba kuremi ogetari yemonemwe so for today ho ibyemezano kuba Joseph no ka bakiro mbutongore tuzegamba mu mabit later nakwakira omukuru congratulations oba chairman wa kutorine oba bakutera karuno okushobora. Okay, enkorra birungi bagirangwe bizumurwa of course Mbara City yona nekimanyisha kwatagena sports tine yinabe nimbasa kuza abana bakanyuma karuru ninyetwa nkuba Joseph ninzarwa kasana bireri isingiro kandi nteremerimo yanje ningikora mu rembo rwambara Central Market kandi nyendo kurra boda sports byona ebyemzano bya boda muri Mbara City nyendo kubukora pato webare na TV West na Radio West management yona mwebare kutwiskonka ba boda kushanga ngeje shati yo mu studio buzima n'ikintu cyo muhendo n'ikintu cy'amani so mpira gwitwine nimwe mtwesiga ngupato nziza kucubakora because nyoni rigakasana hari yakibona no cumanya mukamwiza tubatera yes berere pato bahawe bare ciboka sibo musinge no cumanya no rugarwarire hariya ukamwiza tubakora kubi so twetebekanise kurungi ate bontu bamwe n'imico birungi mwatwara kubi umuco ate tubice byemeza umudakiniza kutera mutekaka niyo mukago atuka achakaru bakakutera different nari Sadias akajya to kuri umuntu wandika turya hamwe we bari munonga pato ningasho mutebekanisa program ejeje shaha umuntu weno wabira amanyangu hizere nkuba Joseph habwa sports bona batorayo nimanya ni nyuzuka yes nkarabona opposite nkikayina no kubuza umuntu onye simba bajya ngo inobe yaresera y'ibintu byeye kawure ngo ari nkuba Joseph yirukanga yagara yajya mutarambazi so akana acumanya tine yabe nabasakora okay Sadias ukunga bakanza bamurega mukati bro no yasingira kabanza bamurega mukati na patente mwakandega kogachi akurege no byangwa ati restaurant habire mu no opposite akajya ngo ati sizoberi kandi yokatiganyiro because also you need to know your people in the majority of konkura atara nachi so it was a good one now tujye tumamura mu gwenyine ogwo muzanoko ahabwa kimwikize kupataningana na TV West katankena na Sadias nangu abukombiti byokora of course byinji konka why did you decide kujya ngwa sports Independence Day to was celebrating mu style ejo babare mnonga
abarakumanya TV West mbamanya umurimo gukora mu ihangeri mostly munonga itu kutambara burucumwe cyona n'ubutwabe turyo mu bururu rwitu n'ubutwabe turyo mu ntaro zitu umburunje no mbubi ntuba twine TV West kandi ikindi ukamye ngo yashaka kutucaginga aha sente ze kugira ngo isheme kuba ne charginga tukuzubaza konka bakabemerera barabya hamahurire gitu umburyo bwago ngo bwabegari twadwabe tubantwenda kuri yibwe njojo bagira byonke njojo batagira kugira ngo bagwera side kugira ngo side edge bakamba jumanya kwiyakare konka kucabe banshkwata boda bashira byonko kucabe kisheme kuba kiri so umahurira marungi muturabezaho n'ubutubatine sente mutuhereza airtime yanya radio tuzaho tugambiraho so shanga ngo ibintu nibinje abantu bitwa kufuno benge umahanda uko ayiba kuba bari na burucumwe ushanga ngo TV West nefayo kwenda kumanya ikirya hansa ground niki kandi ikindi ni impamye ngo twatikine umwami Santana n'umushamurundi munonga kamanage ahakuba akuzura umurimo gwashemeye kuba nakora ukushika umbantu bahansi kumanya uku wahansa abantu bitu barubata imbere zabo zirizita tukabakora muto murumo kugira ngo bakwatagana kurunje na TV West so ninjya ngo umurumo gwe mugeze gukora kandi nito twashita amatojya ngo n'abantu ki ni company ki eyamahurire basize kutukorera umurumo kurugera akutube n'ubute basabwito na rebuye n'iturumo twashanga TV West tine kintu cyukubasa kujuvuganya so twajya ngo twabayira bo kwatagana nabo umukwe yongera kuzo mukagugwito nabo tururede omumbera yona tururede omukugira ngo ayibara twetagira turu kandi twayiba kugira ngo ntubetaga nabo mbabasa kutuberera omumbera yo kumuntu butakushosora revu yawe yanse yo kuboro ubwo muntu ncumanyisa nabaye no mukagugwa mutuma so ikintu kamya twena ntugweshunga kandi turi umuntu tugeze gukora mu barajishon nunje mutawo no mu naheriye town kurangwa abantu bayezumbira orunaku rwa independence a global hari ubundi abeni kucanga kapira na timu yanje namwe nuno mojo wanyu neza steam captain mu murangu yayashikiraha ikindi ukamya no kujyakererwamo so ncumanyisa ki nutwenda kwenyijira mu kintu eki korekana abantu abari yahe kumanya ngo TV West koraga n'abandi abayiguru bonka n'abandi abahanse neshumaho yabasa koraga na kurunje nabo kureba ngo twabasa kumanyana ukashanga Santana nabugana uwa boda namanya wa boda namanya nugurese namanya wa boda kora Radio West ninga kora handi so umungeri yo kugira ngo tubase kwadagana ahabwo burungi ahabwo kumanyana ahabwo burungi bwetaho ni yitu yambara Sades no supporting a team ya here. Of course no chimantura yase. Hey, Of course, bakuja ngo sile Arsenal. So Evans, tubasa kosa video za Arsenal ukwenda kushimeza umushayi mu studio abukuba Independence Day taza kucikiriza ikintu biza kutambura kubi na mauza kusinga nyeki maba boda boy twa basinje tuje ngo tubakumanya mpira konke kizu cyabo nyoni basa kuceta waswas bansasa bari mbandeba bine waswas ati nako bakwata kompera cyo kuteba orenkato wa friends ka mutera ati zo tware ibintu byanyu umushana nakureka na iruka umuchayi no kumreba global high school kasati barabari atachira yagira ngo katombore nga bakuyita wado so ababona no turabatebera aho nano omna defender tukakakora kati madam mama wabana kuise aho nimba ombya bomba kumanya konganza kutunga video ya Arsenal torine kandi kuza kubashakira kanye kuba Joseph Nkwatagenise na chairman wanje nambwe nimbaza kusima chairman Mr Sadias wokunda aho kwa boda hero mu rembo rwambarara mu site yambarara niwe buzima ntukusima ntukwebaze aro tournament ya man etakarebuka uhuga no buzakube zindi zona tuzikagitebekana soga ya boda norangu boda mu rumo yene yokora mu site yitu yambarara abantu batanshye kugira ukanjana no gukora ki bakariye neza kubaho ba training abaryokwe stages interworld zone nza kusambira chumwe mpaka kwicira chumwe aharengo rwa site mza kusamba umupira murungi kandi tournament twine ba sponsors abatusponsoringere eberabona ibyingi talents tokamanya no boryaho no yereke kitone cyawe no shanga waza nkari imbarara site so ntukusubiza pato ngo boda buri muntu wena umushija omwana ki mbwe nza patwine team Elso kutusanga office je ya mutu je ya headquarters dena nayifamba jeta izitu Victor bwana so akizaba uki babare munonga norebe ibintu bikuba biri wano basa kwata boko kumanya boda fraternity kweli tokubasa kubameramo wabameramo kubi into wa politician no chinaga tokurumba yes kitino sano endero chinagiromo
no banzo shita mu planning gaje kintu cyawo utari ya kuba Joseph ninjatsa funa kireka cyaho merit funeyo captain wa team of course no captain no captain ya team yo zombigere byo mwana kuba ahabwa Mbarara ni wako deputizinga no muhis way bamwitwa Domiano so Domiano we musafuro cyasinka utwasegana nawe abasikwana tugambira konka turebe boda boda akakatshosho chebanya musanganira bwa imatwa go mu studio MOU the memorandum of understanding between me na nabo akwa baja mu boda boda yo nambara city bahusha bine bigendo bitaka cengere so no tekate kukumzana kuba Joseph nuguza kwindo cyango aha mu mitwarize yanyu activities umukora mweza nkoguzana. Okay, webare echo kubaza cyabyona umupira ninga sho muzano gona mwebare munonga TV West na Radio West okutebekanaho okutekatekaho mukatu planning nk'aba boda boda aho kuba mu companies nyingi armu nanka clubs nyingi kunkamushaje mwajya ngo mwenda kusamba n'aba boda boda tushemeriwe kandi tubakira kandi ntwendo mpira go mukago ahabo kuba nintekateka arechikopo n'umukago mpira go mukago tare sana match tahimwe mwato epichi so mazigita spare parts zanyu tumukore epichi kandi ngari mugigarukana tujikizo cyane reframe za kosto wa boda kangwa katuletera refuanga tuletera refu wito boda asante yamba kasata ujya mwa boda ebyaye mabure kandi Mr. Pato refu zapreta wito ate omwa toasting ako ni omwa toasting a group aso mutira buya group wa ishko bantu opposite na na hote arika ko road mutaka fero ebiro mwenda byo kwezo kwikumi ona bantu mukatugambe aha bifuna ko naga TV West shine cyane full stop nduza kumuronda ndukushitama MOU akasosore cyakagire umuntu zakwikiza negotiate ngasho Sadias ariki mchugume n'abantu timanya ko kade number bata assume n'abantu bingi munonga Mbaraste timu y'abantu 10 no kubakorota na substitutes kare katubare nangwa abantu 15 nari 20 noza kukorota identity biggest one of the challenges ubare n'umutunga humura twine division zibiri ahamba boda boda Mbarara City wagaruka kabita mwavugi bitu becuru so ncumanyisa ninja kwemerera njenti South Empereza abantu bana North Empereza abantu bana Night Operators bampereza abantu bana na kuno uyu system yitu y'ubwebembezo nayo turonde yabandi so yacukuja unduza kubaronda humara ito abantu bitu batura ba set kandi bahurukiza bebembezo babo ata abantu bana na barondota Mbarara City South my area ninyenda tegereza kurganya kaezo kategereza BSU man arhecu barukweta umurunjo mbarunji nicumanyisa for example twine Arsenal team habazane binji nagatwane video twagireba yebare konka toka imero katera sarborte kandi nibinje wa muri yombigere twine abazane binji komano ora mu challenge yamani ni challenge ko stay nkakwechukura ngambara City North yon noenda bantu bana ninga batanu shoro mushijaho njokana na timu zibeza Premier League Mbastera ati ka Chelsea era bazane barunje ball korobera Mbarara South ka umushawitu deputy ningo muhezi wa obyemezano nkuba Joseph na waje cyatugambira cyamana muno gato kumariza nza kwa nimbashaba just abakora appeal okusaba okuhiga abantu okucyana munga ba sponsors abatiremo ba Kevu amanga others kugira ngo nimumbahagira ko abantu batiremo sento muzano gwito akanda nakana nkuba Joseph just okuhiga abantu webare umutebekanisa Pato New Grace ni mpiga buryo mo wena owa boda boda omuri Mbarara City obu nubwo bwire mureke twege kwekunda nko mu kishaye kaceka bena aba mu mpira gwa Mbarara City kusambana express nito tubire nitubanza umukishaye kusashura ba boda boda kandi bacimanya boda boda ekintu cyona yimkweta nito tukubanza kunko shangito twayekunda ati ngeje tournament rero irye bawo teka bahoga kunka tusharzeremo ejeji cabinet ejerihensia etandike kisanja cyayo cyaza kweshe myaka ene yibatwire kandi twatukozere nge babasa no kutunje ikindi bagene muturgo mu karuru no mumanye ebyeberebe so nimba higa ba boda boda mwena mwize twekunde tuzaha gorobo ebero mwenda byo kwikumi shaha munani
nitekadana n'urwasha munana umbira nsafutana kare mbaza kwiza mwenda na mugabize munana ubutamire abo kuzana batanu shaha munana zo mwebazyo mbak performinga baro shaha munana zo mwebazyo na munonga akari nekakuru orizoze nko mu Anfield kigumire kuya yo mpira ahabwenda urere kubera ingayi mu Anfield aba Forest kindi wa Liverpool niza kugamba nani mpenda kugamba urwari yo wa Arsenal mu Anfield atari mugaba mutindire ndasambure kubi sebo ryo ase mushaho no guresa ryo ase yenywanyi ni president ni kandi rwari inechkwebe yongozere ko mu champion okora draw because na Man City yokurangira yamuto so Mr. Pato aze begurne so Simer Raya agomoro gwa so Mr. Pato wachigambate Simer Raya agomoro gwa koze ni pegabo mufuchuwena wa boda ahari aize omugorobo sha munana Team West ba Pato kuba rubambata abatagate bashange nduru yagira yigo automatically nza kuba twabatera 1-0 echo mbanu mucyumanya twara rgaho ni ntekateka omvuji wendo wa boda hari obunubwe bwire bwitu kandi izoba ryitu turyaza de kevu aha niho turshemerwa kandi turaba twine management yona ya Radio West na TV West na ba sponsors abamwe abarumuka za kabiriti nabandi abinarebere aho de kevu yenyine yitsa yo arabe numuza kabiriti na nakuri events is coming on board ahabeshongozi so mbweno aba boda yo ndizo baryitu muize nitwe tushemerwe omazoba gandi so Mr. Pato nakushima nakwebaza webare no kutebekanase nyota kafa tubaboda turanyikwate nagambira enkora yabo imuti nzakutensa n'abana banjaha opwambende byo kuriyamba cya kutubisaza aroka hawa muchara wa kumurunjo uyo engamba kubira ko wa boda uyo nisano batina niza kosa uko nyobona nteba ngufasiga boda ibrariyema akapapura koma kandi chikuma aba boda binja kuchemba hagira nugurese akapapura shwa wini zimbazima audito inkwani bahereza don't be surprised kusanga bahagira nugurese batakwagira sana nabona bakwegesa sana wabateko orders no bakumanyisa hati basheme koreka ngo butuye no habara kapapara bakeka nubwo bwo kutera technical ikatwabuje no mukahumuro abatatu batayibita abakora boda muri Mbara City adento agumuka munsi akwale cyukwanci kurata konkanza ko bizona na captain tumo chance agambe okache of course umusata kagarika yo yaza kushosora umusoro TV sero kurungi mnoga tayari arya mu studio mutakushobora musa yanga yesharinga konko musinge so twakumoka je twaza kumoka je twatugaruka konga mutegezo mpire biro mwenda byo kweza kukuba Independence Day Radio TV gore ishatu boda goremwe abana program yitu eyorongo tubemeza nakutabesetera ba Pepsi kandi timu kiri mpango munonga omu big picture iyo kuri yindi kureka cyaza mu cyo mutano ni nkamutayi wanje allows yasibya mukama abasakuvugitaho no murebo mukashonda okenyini ogunsa kwa tugamba main of course some new sports news around na no kuzayi tunumpira kwa Arsenal na Manchester City ompira bugabisa abantu ebihama tunumpira kwa mane munonga of course Inter Milan AC Milan atunumpira kwa Juventus na Napoli ejepe tingabra kugamba na auditu abantu bende sente turi mu school fees week na ingambira nyo kureba tine no rutagukire timbwi no kurugira embera erimbe muno so niyeta kwa akasente bakakora kundi muno Pepsi yeko yateka mu sente matu bakutureba mu gihagire mu mugure akano bawa supporting apatu n'ugurese na TV as well. Alright, amana man rwarire niho nyine ko banidiga Mbara State House cyo ndibajya mu timu bako yabazane banje I expect abantu batanu at least ko Mbara State House bagira ngo kisorwa cyango ukindeze yawe chamani said yasinyana cyo rizokora so twachumwire abanze aho izo butuma bwe ne tubona kusumba Lozers genda sports itu yabutose twa twine said yase tuanza kumaliza hariya uri no ngambiraho abantu babashagekire ababatiremo amane nibahawe babare munonga aba TV West kureba umurimo murunjo guruho no gukorwa kandi ugundi ukamye ngo abanyayuganda bona barahono bagureba so dinka yo gakora by'abanta aba abwo umurimo murunjo gubahono bakora twine company yitu erukugaba pichi steel eyindukamya ngo ikoze umurimo gwawe kandi rumunayinjira gukoraje ya Pure Flow erumune kwatagana kurunje na boda umuburi shintu cyo nesho kuba turumuka boda Pure Flow ebasize kutubereraho kandi yindukuhiga abavuji ba boda ngo mutakayebwa kwijuka abantabo twine umwami mugume Benon gamba no okora ikindu kuhamya ngo office ya boda yo na heri mugume Benon nategwa kuba jine mu mukono ahabwa rent na burucumwe kandi agaraka tukurata no mu murimo go gutura umuntu tuzamugo kutera kapira
kuranga yatusponsoringa kora uko ikintu cyatambura kurunje abantu nkabo baje nkora birunje ebijumurwa twina Oceans Bar umucenyi eyo mwami director Enoch boda burkintu cyone cye kubane ekora na sponsor kandi umuntu makozreje twine kansara byansi arumuna akora umurimo murungi ahabwa boda twine umukuru kamugisha arumuna akora umurimo murungi byansi honorable byansi yes kansara nataka kurwanira abantu bahanze munonga n'ubutwaye tubaturyo mu ntaro zita kanso tukatubatumwine kandi agarikire yatukoratana hati bituru muno tukora twine obar kwita honorable to be MP to be oba kwita umucyara Chubaju ikintu harimo nakitera umungeri yona kandi yes charity harimo nakikora kureba ngo boda buri kintu cyone cyo kuzakora simba akakuma icyo kuzakora simba umuntu ngogo warana simba akakuma kirya hero ncumanyisa ngo yataho umunda boda ntuba twaryamo harimo najati icukura umungambere mu kwetaga mbase gukora ikinsheme kuba ninkora so norangwa abantu abo tokabebwa ahagumura umurunje kuba ku bantu bakora kandi washika nkaho kabebwa no wabarya mu rukwe so yitwe nka boda abundi kugamba mbahurire abo ikintu muninde zo kumanyisa ngo nsema umurimo gono gurimo no gukorwa kandi ikindi tugaruka tubashaba abakivi wese n'eco baju no buteka charity no buteka so ikintu muninde zo kubamanyisa bwana pato umungeri yona iyorizemo urengu wafaye umunonga wijoye no kora argatshayi abantu shuwa ngo abojo banje barurede kutagaza yono cya kushitama yakakudyo ninkamanya ndebeze zezi ko kushitama imirundi mingi ezezi agamajuga kira kwatana ubuta showire hero kabanza bagananura buri so nugure suwe naza kacheka bachikangamu azasuma za WhatsApp nyona ninkushaba noza kuri cyo namwe noreba deputy captain no mureba no karoka bajogana ninyenda kakuza hansi yebigereka kuta nokuboro hata waswasi ya ninyendo mwamedemiyana kabra kapu namenya mwamedemiyano nyanda kutagaze ya derizati ya za programu konkanye nchakare ninga mande naza kwija deno mwami kuba ninyenda be nakwatagana santana hari amwirukanze 10 deno nyo abakozi ba TV West na Radio West abebembezi ba boda mbarase garuka yo kirebeje na nakarango kwetegereze na wakwata bebende toko babasa dukoza bano mwinga bebembezi ikintu muri nyenda kugamba upada uza kugira view igaso manya yeje yo kureba hato butwashohwizi urucumwe cyabe free twacikirizwa garuko mu MOU yitwakorira de cave utwabeturya de cave ukabota no kurese tukajukora tuyikerezana ngo tuzomboda metware tano neshika yambarara twihemwa abantu badakurenga abantu 18 kare katukora abantu 25 tube nubo twakurondera tukusimba cishayi hari tukutagaze kureke kindu kwera arebese mukabana batano itwabebembeze turibinje na munongo konke kindu munengo manyisa bishiyo tinje naenda ninguretera bebembeze utachitina abunda arete na bebembeze that's the chairman of course wa timu jo amutuchenza kujeno mezano yenyine buno mpagizwa club ya Arsenal kwaneza na Manchester City bazo production now tubone kwa tutawo mezano ya serious yenyine apart from friend match itwa twin Arsenal Man City webare ni mango mpira tugwanguhi konkane nya korekana ngo mwicaye neho na Patrick ko mukugira ngo nasiba shitaminyo tumukandebaga muza kundeba muza kunyetegereza ntwenda kandi kubeho je mushahaze nyine twatwira batawashabwenda na kwakire cyereze cyamani Patrick ko mbyemzano just brief akwa tudenda chikanka 10 jasika kwatiro kona tinza kamba ninyasiga necho busa Steven n'abantu ba boda binji club yitoje yabandizo muri yankore timu ya Nyamtiyora FC season y'igitego zakuzana mpira kandi tinkamya kugweno go murundu gwayo go kugira ngo mwene banze humure yije garuke konkane basobotagaruka ahubwo ba eremerwe ku registeringa beneza ndo muri ligue ya kashatu ya regional league western regional league konkeremerwe abo kuza kwihandikisa no boy nabazana bine license ejo regional league no boy ne biona basi yo abakozi abashime ku bantu baba baroho no boy ne coach ine qualifications no boy ne so tinkumanya mukuru wanje Mansur is it Mashud
ya aha kuza abo kubana wabatire nyamitiyo boreji ba Anita no bijuka bayebare bakatambura mwa abarigire muso neco busasi tiyo yonka Kirugo FC hamwe na Rubare yantunga mu Kirugo ne yarubirizi konka nyamitiyo boro kwija kandi yazande Premier League konka tukushanga yasherebera arate kuzana season egi n'ikindi kibi munonga nyumwe ukagira ngo sacrificing Trossard I mean Odegaard wo nyineho rero ozana Trossard konka final nataka kwire kinguza kureba umupira Arsenal ine defense nunjo automatically sare bayataka rwire tina rukuza kuteba Arsenal Israel Brazil na warjire yatworeka amani because pairing ya yena na Gabriel Rogo na yes ebire mpango hatu weaknesses bazine omuri abo batimba takabire jumnanke gitakafite ingiro ryo muri shatu ejo then Ben White we no manya is on and off ato komuzano gwanye nchakari yaba off duku nabana arabaho kwakwenda so nindeba atarmo gorzi umupira gwanye nchakari tomatkaye nayo Man City na Arsenal ahubwo iki yajyorekereho ubuhuye kandi rebe Arsenal giro mu Atlanta nibyekozere byona I think umupira gubarugire mu gwa Tottenham Ryan we yagubasingire na nogo gwa Atlanta point ya yibakozere no wagikozere jejo draw I think Manchester City neija ko bitinde nindeba hatari mu goals nyo mu draw ya nyenchakari draw ya 0-0 asante ubya yajya mutaro win yona amza kutikiriza bure bwatkwata nsakubantu koma twagambara Arsenal kwenda kugira ngo twino muhagizo wa Arsenal mu studio so ebinde bya mani nsakubusango kwa bomba tera mushanzo kitumba kukira bo burabaho abine Crystal Palace kandi Zober kandi batayaye kandi record yabo yutaya ya kunywa bari mu 7 so abo twita kwa discussinga just agambo kamwe tumaliza program yiteji y'uruwo tugwemeza nakutamu senta n'aba Peps we bare munonga nimbanza no kusima abantu bona abagumeno batureba ahabwa TV West kandi turukamya ngo itukujya mu TV West yitu twinashonga abacintu tucera kuteka akantu ke yitu ngo kutwacukozere bwabundo butugira ngo radio witu obutabe turugogo so ninchira kwenyumero zo mbintu byo witu ikigambo cyo witu ncyo manyisachi ni nkunda ebintu byo witu bya ground so ni nsima abavuji ba boda ahubwambara City abwo mu runjo gumoroho n'umukoro mutawuneje no mwihangari yona konka kandi nshaba umwami n'ugurese umwami imwabi no mugisha gwa gutkubatine burizoba mwengere kutera umurura ahabwa abantu bona bakubasa kubano barugayo nibeyongera ku rugayo ukureba okuboda bodeje yakweyongera kugeza uko rukugunayizinga umwihanga abo kugira ngo epapure kuterwa amahanda birekari kandi oreje papara cha boda cyo nbacukutera rucishashuro tujya ngo nito batubare nk'abanya Uganda ngo kutwatira umurura president akatushara pamiti neco bagarike bacirebemo aha kubantu manyangu vision group netambara hantu hinji netambara nsiyona nabasha kushanga tuya rukujo tunugure Sindiana Sadias na mnywano wanje nabandi kongo shanga president yayafuna kahumura ina hashtami nabo basa kucumanya ngo penalty series bakutera bakenda tushashuro ino kuzo kuteganisa ukashanga turubanya Uganda so ntusima abavuji ba boda bwambarara abantu bona ba customers bita bakutereze merumo ya de nugure suwachine makantu ko kugira ngo twine wasuwasa umukozi wena hatura wasuwasa tura nayo nico kureba itukureba nategesha aho rubatisaka gurukamwe no byo tukurana abanasyoka kandi tugaruka tusima management ya TV West na Radio West abo kurohoza aba boda abwambarara tubeyite birumwenda ukwikumi a Independence Day tubase kutere kintu tubase kureba ko twacitereza konkare kansime na basponsor bakwasura mu kintu cyo nabwa TV West nkaba kabiriti abatu musime abito abo kuguze pici tugaruka tusima aba GBK abo cuguze cyo kunywa cya Uganda nabiha byona ahabwo mu runji kandi tugaruka tusima aba Dekevu ahabo kubasa kugira ngo kuturarwo muri ye byona twina nho turahumure tukacitera tukafune cyo kunywa tukabasa kureta vibe mwanya na nuguresi akamanya tunobona narwo mucishaye niza kufuna ka 7 up nkagoro zobara uza kufuta ka United nkazo batemba jitera basa kumanya okwe kintu cyo kutambara kandi twina nsima so ni nsima abantu bitu bechenyi
abarya ni bamyango igisha hina baruno bakora no gurescan mbakunda ahabwo umurimo gwubatse sure win konka sure win ni shabano jutereza reka kutumara abasendi zituza boda boda abozo no bahashu umuza suba sure no maje kangunga kabasa kurema takwikiriza amasigaza transport ngoko nagambe no kira kwano bettinga deba ngo ateke zo kubasa kuferwa kandi usigora neza kugarumka note zo kugarumka so ipitu wanogamba rwarire nonanye niza rwakashishira mutomara hinda ntungu zarwaho akayindo tafire niyo nzarwa akashishira mutomara hinda niyo nduga kandi yindukamya ngo ninjese ubure gwatwatasanya sintu basobutarenga bari munonga webere abakazi nsakumana next time kubaramutsa abakazi bawe akwa twumane bangahi so Sadia, so thank you so much man wa boda mbara State House Aloysius, thank you so much cameraman. We have MC Levy, this guy behind there as talent of kuba MC Murungi Munonga Evans, the entire management led by Ronald Santana. Ntibeleze Murungi katubugana Independence Day atstera ba boda goal itana hajemwe tibine chance yo kakagamba nyuza kweruka tubatere goal itana hajemwe ibuchukuru mukera aha Global School shaha mwenda zenyine TV West staff versus boda mbara City House tubahonde mutakargabo